warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, imamul anbiya'i wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga babayami yang disayang mga kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kariman tanong at lagi dia na malaalimu ay nipiritan mo Allah na so kinitunay tanong kung mapuloy paliwag pakitan mo agama iya salit pakitan mo ulan-ulan beberapa umansaragun na ayan ako buhat talimumah na ayat itan niki pagaminan-minan ko Allah na ulitan mo itu berteramulit murid-murid Ramadan sipo kanto mengatakan sa mga jugon yan ulitan mo itu 50 awit-wit yan na kung pangangalaw na kanuron mo. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya turuyan masa Ramadan wa atba'ahu sitam min Syawal kana kasiyam dah. Sabon sa pamasaan yan sa Ramadan na manunod sa magawi nating nga ayat yung pusaan yan asarag. Di man po mag-uli ang bisita ka na ikira miyang masamin gamiling umianak na kanto mafia para sa kutua kaya balingan kung makabangkan dulu. Ibarat na ininulog ka sa tama sa miyakaw makano sa pantalan kung makabayap inian na baru. Udi na pamakayap inian na kulin na siyang kanto ko man na kaya ipudal sa airport. Udi na sa terminal kabayap inian na bus. Nah itu diganyan kalipatan nagutan ko mapaibun talang puto akialan natin ang puto akin dulu na kau sawang sa ginawa ang puto apang mamibisita ihira ang yaling ataman sa miyugas nati ko luwa puro siya kito dinasidaan ito natin ng pagalit sa tinantan na napakagaling din. Na pamakabuntod lawan na sumiyadyo namin pipili na ayat kita sa ginawa ang punto aming pilingan na mamibisita na tingin na siya ini na di mata sa bunta ay nangin na mata na dabatan mo ako sa ginawatan kubatan ng proton sa putratong Ramadan nabanir na itan digagin kaya makaligar pasi kenapa kan makaputungan ka mata na diyang puto Ramadan na apakatundog na mau masa makataling umah na adil ng umah na mapundog ka umah na miyawa patakitan wah mapakaya doon niya ini na miyaw makabit wah aban na iya kami tao apun si wala at ginakan nakikita kapag sasapol pa Ramadan nagyan na ayat yang pikiran na laban tano sa diyang ay kaya tino apatan sa pagandang ulama naso may isling ba itong mga ulama sa dunia apiyan mo yan kung mga aya ang siko mga sunang Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga papunod adusa si Allah akisa ba po ng putua kapag narakataw. Dia bayar apa na dia kaya siya. Napansin ko to ang mga radian na kapapasya na dia untuk tualim Allah sa ipagpata.
na kegandoli anak dia untuk tahu Allah cakap pengatali umanian si ikut iki pesona na untol si ikut mga sumber berikut tamat si ikut mga perperan na diindaladan na diimbinasa sumasa mana niyan nasualungan na maawin sa kaseksaan na lagi mamutuhir area kadasal na sumagunawran na pagpapahihira na pagpakagan sa lang utama mga pagpulagan na pindusin niya lagi ang utama pakahihira kayo. Uli na ipakawit ko alam ko karangin yan si Kundo na sumagad sa panahon na sumarapan ko kagarang kampilan. Alagin tinanan sukyang tinanan ko may mga kunamasa. Tama sa ilan ito nga na mga bakawa agyang kutadusa na sulupa na dinyan nagpigagat kumangkong hindi mangkutaw na kalikunin lagi ito at makakugar na dito at pagkadamtaan agyang kutalini sang ay ang mga darpa na igira ang miyukit ang kanan araran ito Allah na igira na ito walas Rasul Yusuf di mana darpa. Cikgu mengaw na amasa na ayat kinigakat untuk tulang kira. Cikgu mga tutulan na igira na anang tutoy na isa lagi din kami yang hidup. Cai pun sapagan ni adan na tama sang tuto masa kapapagpagan. Lagi na pagkataw Suhaib alaihi salam sa sagyang tuto ang miyasapiran adusa akap nalalan sa asada. Apnalalong sa mga timbangan o pamakasan kaya masa nakapananso ang kapangisham kapangakan pagkakalang tauso kamapian o lagyan sa pagkakawakit niyan sa pagkakwa katila o mga uwangan niyan na ayam niya so ang kapagtaw Suhaib alaihi salam na niya suwat sila na lang na kaya maraan sa mga sagkaliran na tumanay sila na miyata pamalubak sila makaragilay sa bakakira. Tama sa miya sugat na sila na linod. Nayakya po siya nun na siyento o mga malaikat at papakagyang tutwalar pagkatagungkiran na inang katasiran. Tama sa miya magay siran sa kanan at paganay lagi at tampar malupa. Tama sa miya ng mga malaikat suka penduduk mga ron niawata ang suka penduduk mga binatang na kaya ikalpisi na lagi ang malaikat sa koto kagagan kanilang adarpa na sulian melupa na ayam niya lewaw na suliaw niya na ayam niya din sa langit o kumpul na limbag dunia dan pagmudi ang koto adarpa kagagan kanilang Tama sa miya mula ko asal Musa alaihi salam. Amiyo kita kiran sumalay talang. Lalu ni man kadaway man to saging kaya kalala niyan atungan na ya miya takawakyan musaran. Kasi kami ulit sa militaran. Natuwa sa ala suji ngatakip na kadaway niya neman to nakiyasawa. Madang liman to mga lawasay kapi ang mamaraan. Miya nga papatak. So mga sago at dito ang piyang mamara. Na pamakay sa ninyo na sa sarap. Di ko niya sa isubas sa mga los at ang namakasilang ay namadang lamia pusa sa babo. Miyapit ko masamo sa alaihi salam nagyang ito malayat talang. Namin isampay sugot ka nagyang ito magiging. Sa ayan na kalilidan ni pamamatay o mga nalabay kiran na kaon. Nakusumawat ka ang mga rol niya po kumakasusum. Namin naralapas sa siran sa kapsakagi ada kesusiran agatas kurang kumamay na iran. Kakagi ada ketuon kumamay na apangan ng kan agak kaniran ay nuling kiran agatas. Na ayam yaw daw na ang kukuha ko kitaw namin yung kesusiran. Sabarkan na. Sige kung kapupuhuyo. Nagiuto wa aso yung sirang Musa alaihi salam asura sirang sa 70,000. Sa tingin na hay Musa
na ilo kaming kadi paghupi, paguluan ni kaming ka. Sumutan o si ko mga ulad at kapantaran, kagulo kang tanong wala, kawat tanong niyan, pangalipon sa niyan kay amang tanong, at tumanay tanong pumanam yung sa margan ko kapag imatapang. Ay ating pilihan na kuya-kuya ng siran o Musa alaihi salam, nakagya makaumas siran sa kutwa mo na walintad. Namisyung ko yung siran sa salat ng istisqa. Nakagya makapasad siran na umanis sa siran na tumiyak na isa kautuan. Nalumiyang tang siran si Allah. Taman sa sumangat ninampiran na siran at piyalot sa tampa sa kaligdan. Napiyang rin sumangat dan. Napiyang kabuk sumawata. Kauwa kalukanun. Na makawit sukap di Allah sa pagkapagdaw na pakawalan niya siran. Kakaya mga mata na may kaswala na pakasunod po niya na sulupa. Kung ara'aytum in asbaha ma'akum, pamayatikum bima'in ma'in. Pero Allah Muhammad, ay ito upama kawin pakasunod po Allah subhanahu na anta ito na sa lakaw Allah at ganyan ang kagawang kanunin sa iyo. Wala na sa katuwa kinipuruliran sa limayran at girokiran sulimu Allah. Miyang pediansiran, mindirunjan siransi Allah. Miyang alis Musa alaihi salam na minisampay sa sumusa na tiyawat sumula baru kanian. Sa kiyati ang natatak niyan sa langit. Na ayaw masikawin na bunun miyayo ang kutuwa kayaw waluan. Tunay ang miyaguman ang kutwa kalalang lupa ng tusok kalalang langit. Miyak ilaw sumusa ahikad ng unak ng pukong kanilang baloy anabi na didna asumiyag dirakan. Pamana marun sakyan gemarak ng rakamamangki na laging din amiyag yamak na arga upang niyakan niya. At doon ay niyan Musa alaihi salam aswara. Ya Musa, inna min qawmika rajulun barazani bil ma'asi fabihi munihtumul matar. Ay Musa, tingin nasa saan nasa at mamaapad sa giyang kaiya mga pagtaw ka, mga kaum ka. Ading barad siya. Naroon minisama aki-aki derlan Tuhan. Allah. Sasa kata tua mama, ami sasa usagian kutu ada kaman yang ada kalian apa tahu. Nami arab bikian ang kutu kadang-kadang. Allah. Manu tu pemikiran. Sasa kata mama at ibu Indonesia si Allah. Nasrani dan kutu dunia. Nas imitihuran sampun komadang latau taman samia mamatay sumangalos namia nasisi ng sumadaglan kumawata napanan kumabilatan na piyamati ada bayaran dintat walong bayong tan sama-sama tutuak yan hindi ang tutuak adalah niya ay ganda kayo naman ay ganda kasangka iya masa akhirnya naik pun sapro na taman sa baba. Ayatnya kalilid na isilimba. Ayatnya isilkan lagi ginawatan. Napakarablayin ka no sukaylaitan mo gusto nyo mga walaytan. Naman ka no sa tagawalay na ilayin ka no ardal mo yun. Ada matataman sa pagtaw. Gini sa bapayak kinangladar kita na makailutan sa panagmagkaman sa kita na makanaw. Ay leniman. Inuman so, kaysa pa rin kumarata na audio. Mapanil alis wajib. Kakariya ako ni mapanil sumarata. Nakisabap ng nakapanilian sumapiya. Nagwamay ka makama. Subhanahu wa ta'ala
kumata nagbilagis apa bergerakan sampai mga tao mga kayo ay lagay rin mga marah-marah. Sa klimanalik sa katolik sumbuya ng mga susunod ko alay ibarat na ay kadang lataw sa patawalay ng mga 15 na susakataon galing sumbuya na susapulong ng upat na mga waraman na may kamo masadun lang kasakataon na kinapit sa iyong tutuwa naman sila na isa ko lang. Malinig ang maswina nakikimo na soma natutundog nuwata yan at gawin mo mabugot ako. Iyak at alam sa tuwilit na ginagin ganyan. Pagpana sa mirsoma maswina putya sila sa Quran na pupuro surat ayran na minit-minit ka mamuda minit-minit ka mamutaw na dinyan yung katawan o ang tunay kasi bisa kumahawak ko sa kuya. Di ka na tingin di na iran ng buha kasap mo ka sa ito. Huwag, wala man nakapamumulo, nakapagalayan, nakapagulitiro. Na ayayin yan mainang ka na amay ka mo masabi na yung mga matakilang sisikan yan. Nagniya, hindi ka sili. Tutunan, awag ka makatanis sa awidakan, mapagtik ka na sultan na may nagkatan mo sumasa. Ami kaaya ko gakanan si nakatulad ko wat na kisinga ko pumanan imanutula na kisinga ka na dawan oma na di ka mapian dito na uwi na ayak ako kuatan ko miyak ka na mapapadalam siya ni Juan na makapulab-labdan na mitirtalo sa awidakan sa kapag-ubit sa gigyan mo lola por sa kanila na yung tanwadag ay turmo Allah kung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah sahabat dosa yang pagtaw amilalang ang wirapar at kabalaman sa mga kaya dua apa. Eman ito na mga pulungaitan dito sana sa mga ulamatan kami ito'y bilaran sa ayat na karina na sa kanay sa kapamilya na pinakakawin kawan na kami. Ano penakut itu oleh sangat pamilya nama biar Indonesia 2 tahun hasilnya nanti pun akan abatuan. Maka pengunaitan apa lihat bagi semua Allah Subhanahu wa Allah. Ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Dan naisarkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa diperhatikan di hadapan Allah? Nasyuri an Allah saya pagi-pagian. Semasa akasihnya sedunia itu pasti kebanyakan pemahapali buat Allah. So kamu berlewin aina. Ama sasaran ka sumawata ka. Nama sasaran ka ginawa ka. Nama sasaran ka susulatan ikarawang ka sa 15. Umur na itaman sa parang akbar na miyada. Ako nga lima kao kasi bicara na itu ko. Nabi ka pinagduduk di karumang ka. Natika di itu nakaadna sumya ganun siya. Sino isang parang itu ko. Kawai. Tama sa talong pa ikarumang ka. Ay pamimikiran na niyo na wala yung pag-isay wala sumyatak-tak na bisaya. Nasa ka. Na pag-isay ang kaama o ay tama nakiyapan ng nagdaman na. Naaya pala si Sherman, naaya pala si Vice Mayor, naaya pala si Mayor, naaya pala si Gobernador. Allah. Siya kung ako maluin ka ang bubutaw, naan na siya. Ang malangin-langin na gusto pa wala dito ang sasama. Umanisa kita na pag-isir. Naayang lagi din nabi ang untong naging mutuwa tao. Kami asindugin so sebagai sudut. Kami ang pangkat. Ada banyak pemanah ibu bola ada itu Allah. Lain-lain. Kami manatiku buat anak lagi ia masatan nuna. Patut terima na ingin dekat pagtau. Ayat nak kali dicari dua bidang bang. Karena kita sudah pemahaman. Aku itu umpan. Kau dibawa nasihat itu.
Akna o ayam yang perlahan. Nah dia untuk apa telur aku mengatakan adi. Akna ini mata telur mampu. Ayam ini tali umanian dia udah dia cari yang Tuhan dengan mampu. Air dah kami kayak sumarian masuk kawasan. Nah air dah kami kayak sumarian masuk nakuda. Nagi, orang disarkan karena kinangan nakapag noon yan sulit tadi. Diliwatan tanong ko tatutulad ko Musa alaihi salam. Inna min qawlika rajulun baraza bil ma'as wa bihi munittumul matar. Yuti min Musa sa kinahay Musa na nasakata wa mapagsa kaya mga umata. At ibaradusa na uminis sa mapapiyat video din kanyuran. Ay mananya na isa kayo na ana minis sa kila na sakata wa mga anupa na minis sa mapun na miyapin suran ko miyakapit piraran na diyang kumpwa iya dimanan sukubi wala. Ay kita kayo man, ay kadang-kadang kumitin yung mata niya kalian sila. Ay kadang-kadang imamad ito. Dikemas, la ilaha illallah. Akhrijuhu min baladi. Hai Musa nak kakawat akhir anak sangat tahu mama sangka ia derba. Anak ibu Musa akhirkan dan pernah mata nanti yang kena katawa. Tikuallah talwin pa nadi talwin pa anak ibu Musa ini yang mana kata mana. Na ayat itu Allah. Nanti na ayat pesan kana sukat talwin pa. Asalan akan sukat dengan dia. Ayat si Musa alaihi salam nabiyya ayyuhar rajul las ukhruj min baladina fabtahu ni'mal mata hai saat kau mama abaran Musa na awak kaki sagir kaya ini kasir habis bisa sabab pasikat kepoporan na only kasih awak na pisum ditirang ayat apakan beda marang kaman-kaman yang mengatakan Amin lagi yang berkuasa kata mama. Nah ayahnya pikirin nanti kita punah ugan lumewak, may pusa ko na miuran. Na kertu kawan asakan tu sikiasa bapak sakya pakasagad sa kalimanan ng kataman-taman yang nama kataman. Miyaso karawilan at taman kukiya bulan raknaran limunir. Ayat siliwaan ko mga nagkinagawa tubat ko Allah. Awat begini tubat apa kau yang sangat pasadan. Sabun berkarga dengan permanuan ada tidak hukumnya awat. Nah ayat siwayan mawatani ini silik hubungian dia berkutuan tenang berdiri. Nah kubro wallah aku yang berhubungan suluya. Ya Allah tinggian nak kata orang kuasa ni sebab pakai apa kasadaran dia pakai dosa dia mana. Sebab poin itu aku kamal oleh dia mengatar untuk ya Allah nari layak muka ulama maha karibatan. Allah. Kata orang begini surilah kana mablaga di Sulawesi busra boleh orang. Apa yang begini Allah masuk ke bilai karang ngambil buatannya sebenarnya dia bukan lebih. Oke, ayat meninggalkan apa kali orang masuk apa itu gerakan neraka. Nah pakai singgur kenapa kau sangka ia berpakakan benar. Anak mau dah sangka kepada Allah tahu kan kasihan berpakali muka dunia silam. Apa orang lagi yang putar kepada sekolah yang nanti dua makasih sekali kena campur toko supaya akan abad diubi. Napa sehari sualan dulu suruh narena inilah yang lagi ada bahasa atau apa. Jujur kian ini yang namanya daerah dunia itu makawa. Namanya kaum masuk halim tengarumun, main tengarumun. Nada sirap pendudukan tak namanya harus mempunyai. Nada miapai sediuka
amiaran sulupa. Nasapote ka na rumiti sukol katutan na lumiboy sa mga pangulan na taman ko mga anak pangulan na rumiyangiran. Nami ang atatid sa mga binatang sa lubayutan. Na pera ulitan sa mga sapiran nami ang pagbulingan ng putua mamis ang mga pinapagitalaw. Sabab sa kagimit lugan ang iyang putua sa ataw. Iya kaya Isus sumaktan sa kayaan di orang masa. Akhirnya nama Yesus siringan nama itu. Akhirnya nasun mismo so kermai nadi mangapsida buda. Mbata nadi mangapsida buda. Ayat penimata tertulah. Na ayat mo puno lagi ang kaya mga naragaw lagi ko kung berkitan lagi ang tayo di pangulungan ko sa ato mama. Niya mga ni sarila ko Allah. Niya laki ang sartalak liga. Di ko mga Diyos. So laman ang lalo. Adik ka ba ito? O kita naman ang okiti. Nakiti mo ulo laang managtrimog sumasa. Nabagpupunta niya kaya kasakit na misukap perdagir di aralaw rami ko kulo berkitan. Ilan naman, managtrimog surang napuntuhan ka na suwin. Umanagtrimog surang ka, di jangan sa pagkabayo ka. Umanagtrimog surang ka, di jangan sa pagkabakla. Ano to, di tumbuy. Nasalin sa berpa katatangon sa bakla, ang item ano to. Di tumbuy, di item mama. Di item mama, ang sudim binabay, ang ito malay, bumabiyo. Napagkawin nila sumur ako Allah. Tama sa ayat pitro Nabi, na akriyoran may buyotiko, pakawan niyo sila ng kumangawalay niyo. Kaginan sunya siya pagkaulog alaihi salam. Ayat teorian sa pagkataonian nakilid mo mga malaikat ang kubay na katatak ng tiran. Nakilim ko ito ang mga ulama sa dunia sa sumaya ito mama ang sumama alin burubay na perubahan kita mana mapro abitin kuir na pamit siya na kapro yan na pabunuh siran antara lain itu asbab asal. Umat dapat pagtuman ng kaaraw. Ano penagatunan ng karmani na kuya kaya asawakan na gulmiada nakatukawan natin sa mama. Aliya kadagdagan. Why? Wag biasa nakatawan ka. Lahat. Makatuwa ka na siya penamiyunot mo limuri karumanya natas siya. Makatuwa ka na ayahin mo kanya sudur Allah berkalidah. Dia yang tertutup sana ragu. Amri tahu saya sama kata. Namun terkawal mga polis lagi kaya berkecil yang boleh. Nah yang meran kaboy na sapo kau bisa sangat tahu ustad. Wah, ini silsilah. Na tidak nasabi semua bagian mga anak kapal semua dosa. Namanya tidak Nabi soal apa bisa beliau. Kami Nabi siapa di pamundi budi. Dah. Obat serta tua malah tanah dia pakakuri obat begini loh kayak kalau muslim di mantosa dunia nalar itu lupa. Anjari biar sahabat, biar ini misma sooni. Nah sama ini sabar baru kemudian Palestina ayat penugaran atau yang panggung Palestina lagi 40 bangkai. Ayat beliau kalau sama nah, mana nak ada kata-kata seperti ini dalam mata bagaimana kita bahas. Nah, ayah pun mau imam buebi. Nah, maka pasti ada pada. Bahkan Allah Azza wa yastaghfiru dan sabdan Allah ulanya diserahkan tiura saka masa yang buka daun dan siap memang disarilah Allah. Yunus alaihi salam nakagin ng kalikulan niya muka mga kaum yang kakagya at asuran yang kira sa lupudi sa kapakapamulutan niya nasun sukeleran sa lumin mo tungangkot ko mga atagilan ko kawa natigil lagi kami tamantan kapanabamotan so opamana lepatan mo masa lepatan mo gusto niyo ang tanway ni Bidwala sama na bilan
na kesuatan tanunda tewa na miyaga pasasiran. Siko mga sabay ang ilan na bumira silang wala na mo ito panakapu yung asangkutan na kapaipagwalo kaya naman na. Nasa mana yan na diyo kaiyak liwa mga ataw-taw sa kaiyak pumatangkan na ayaw naman at niya nagtanong ablusun na kagilaan ko na lang po sinyo ko para diya. Laula imanun lillahi rukka وسبيان الرضع وبهائم الرضع نصب الله عليكم العذاب صبا وقمنا النبي قد يقول أي كلكم أعدنا من القراتين نحن قمنا قد سماوات أبوكم أخصوصنا لأبيرانيا كل بقى aku semua binatang mga ayaman imanatin kumatatua nasabballahu alaikum al-azab sabba namataan ay pagdadakan wala sus dewa yan ang susik yan sa sampurna ukuma na tawdan Allahu Akbar wa lillahi iya ang kaya ukuma na tibiro pilitan mo mga pagdano na ayaw pumanariya diran at wariusong na kani sakan makikakan siya ayat makanian na ibadat. Wah, mata ayat kata kami yang kaya mga altunay ni mga to kuwensanon sa mami sa kapalitataw ni silan tibaran dyan na kaya ada apa sih sama ada dia sa Quran ada di manaswi ada bagi mengistighfar dan ditipu di surga kamu masadin ayat ibil dua lagi kaya dia di hadis awan salman nasu qardan maka telu maka pamangnik walla saidi kuda sekolah satu kilo suraga kaya Allah napungan yakor kasaidin sadogi ako kasalaw dapat saliaw wanakan sulupa kaan mapnas so mga tao mana ko tapos ibaran sa mga tao nataman ko pianaran ko ni asay ay nagpula nakatuhan ang inisang Quran na mapunas beliau itu ay kadang labarahala ay kadang lakarus oy ada pernah meranaw amir dirul sopari sabarahala alam na ini ko dan yan anak kasi pepa mo pakagi pa din siya lang siya gitu. Tigo mga toni niya dahil kaya mo agad na ino kay Nisur. Oh, ginawa na rin paparate uwi ni Tuhon. Ay, borkat din na bisnis. Wah, mga nagataw. Wah, nalaman lang ito kag-utayan mga na. Asa mga kasapirat na mapiyami ang mabuhat sa say at kanto wala. Akapagkala lang itinuwan ba? Lagi na. Kaliwatan tanong yan. Suratan lagi mga pungan yang ilan. Kainot tanong kumana, yang asal dalam kutwa kasakit Quran pembulan siya. Ako bakal lumanon na kasabutan tanong na makasablawan. O itu mga dosa. Kenapa kasan dengan lagi sumpuk kedulu na kubalan. Wah. Nah, ini ada kisah kuno. Nah, balik kami naik. Nah, buat isu apa sih sawatan mo. Agiman ang kananalan na ayat apa kebanaliron ating boleh dipulalan na ira ada di suruh dewa ni bumi lalayo tubig na dito ko boleh malala mabiyagin nga kasada na ako po nakalapas ay mga sasarang napiya mga tunagi at liwo nagkatusan niya kung baganaya kaya bulingan isagin kaya kanagdan mamaya tapag atama sa kawasan na piya magtuna ulam mo na bukod niya ko pala na nalaray tubitan na digulalalan hindi ko na kaya po ating Nabi sallallahu alaihi wasallam na makaibarat ay sa putaw ako katakuya kasi kurabas na basta ako to pagkawasan na lalayo ng puta kapitalisyo na pagsa o kumana kapag galing ba siya sa pagkakataw lagi ang putuwa, ada kan nakakapuwa makita lang ako mga debon. Wala lagi sa sapon na yan. Na di kapakalilipat iso pamilya kami dito sa goya. Why? Mga tuwanay kami ang harinig sa putuwa, dindingali. Why? Kaan
Manu ubah kalau busuk ang ayah kainin lang masakay niya. Anak itu nak kalau dia suka dunia dan suka dunia. Tubuh niya juga pun ada lebih ada susah bayar. Nabi bagai isi Nabi kai aku walidai. Ia pun tua jika tak ulung suka. Ini hari aku gaduh. Nah ibu terdengar. Ayah kata corona di negeri buatan ayah mengarah ke masa tahun adopsi. Ada benar dia bertemu ustaz, ada benar di Tuhan bersama seminar. Namanya harap-harap ikan peluk-peluk. Kayaknya negeri berbeda ada sih ini. Ina pemimpin kau, nak tidak kau, nak berita kau. Ada. Masya. Namun pun atau menjadi contoh sa nyebasak na pipilan dia. Nah manuliman pemilik anak akap benar lalu suina. Sakat tahu mama asumi Nabi sallallahu alaihi wasallam atina hai Rasulullah nasiya manakin wanian tamu. Adi nafkah cuma macam dia. Kalau lagi mau masih yang dia. Bina ada siapa? Gila dia makan bina woi. Bina kau makan juga. Anta wa ma do mali abika. Sekha gusutan maka rakyat maka opo bersama yang maka ada benar rasa kasang engkau opo enam yang maka sultan maka nadir yang benar rasa engkau kasang sangat berbuat masa pemahana bercibir karena dunia maka nabi bingung nabi mirau pun Allah kasih dia apa sama-sama tamang isi nabi pun tahu kenapa sangat dia Napa terletak al-qutwa benar kaya maka terletak yang mapuca Nabi bilang Tuhan timbang Tuhan timbang yang bukan benar kaki ini ada apa saja yang merasa atau mama na ayat tidur Nabi dan dia wallahi law qatta'ta lahma kama ataita ruha haqqiha ibtati Nabi wallah akaran itu kapunaki as-sabuqa nalin kama gagawang kami tulay sa kapat logi kung kabelar kay kinaka Allah wa'alam anna al-jannata tahta aqdamil ummahat suwaki at tingin suka surga nasib matatang di dalam mga panong mga inay la ilaha illallah suwaki sumangay na natuanay siran upamana mapuna di kablar upano paliwatan yan wata yan apa matinan di kasihar maka nak kenalan keusali tutulan ki alkama ay sana upamay-way berhubungan sahabat Nabi na kagi abutay na niya dirinya dikasumbar kani marmuto di kardut sunapa siya di marmutan yang niya Tama sa kaya sunod sallallahu alaihi wasallam. Tama sa ini siya noon tunay kituya kito na pinalan. Ayam mataan na sina iyan na ando na ini mas sasakit kita puto. Sunod si inayan. Na ini siya si inayan na kinausunod. Kekarap lagi no ako gitu kurun so karumanian na. Niya karap tay ako pantubangan. Tanpa marah kini parangai nadanya di isi karunian benda Tuhan ini mampu kebugoyaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam abir kedua kisah mata rapuh. Nah yang belum lagi di bawah tak arah benar. Tiga yang lain yang anak buat di dalam toilet di nawai itu. Nanti nak ada penmarah dan apa sih? Nah itu video kisah anak. Oh, sakit yang apa kan arah Allah. Nasab sangkut wa adu kumonari yang luwina aswagi suina aku berak suama ubandian matin lo suka kuina si kuataya aswata na ila sisi kuwa mana saling naswata na ila sisi kuina nasangka ia pusong kasih ron de kuataya mana niya naswa mana bandian itu mabodoa suka peti kuataya naswina nakap sumana niya disuruh niya kuataya anak kami umay lainnya na pernah berjalan pada negerinya ke Rasulullah dan sesilka hari ini tak nak soal kama nah anak usulnya biasa kama namun tempat kamar sudah pasti la ilaha illallah
Miang purhan wakiaan na pemana. Riosnya na doksya. Oh, jangan na ayat lap ngomong dan nanti saya coba. Nah, lugu ibu diri atau nabi yang mengapa na mau pakai na. Nah, sana kisah rumah doksya nama tanah riosnya itu siapa itu surga. Nah, dia pernah akan istiinat telusus nama atau akhirat kiran Allah surga. Jadi maging siapa kamu? So marata ikapulo terus. Waduyud Allah yakiru kami tapi ini. Gusto mama aayunan niya di sub pamilya niya di keluarga akan berada siya. Walang na mama alititu suwat ay nabubuto na din dalam dia. Mama alititu suwat akaruman niya di dalam dia. Wah, di magigilan ada sabab. Rupiah dia kepitai di dalam dia. Itu semua pemana ukur dia. Nama atau tu nak sabab ikan kasih bela. Ayah kami menetap sini nak satu laksa temanai. Kenapa tu ayah malam ini tak perlu lagi yang putua di makin bodala. Laisal wasil bil muqafi. Kenapa tu ayah malam ini tak perlu lagi yang putua di makin bodala. Mana niya nak lagi yang putua temannya nak berdoanya. Anak mana yang mau putua lagi hatinya di pangalit itu. Masya Allah. Walakin al-wasl alladhi idza qatat rahimaha wasalaha. Idza qatat rahimuha wasalaha. Ayat pun malam itu sutuan ini yang nasut tawa itulah perlu dia nabut itu. Nampak tak apa. Upamana itulah perlu dia nabut itu. Padalah yang pemakai itu ni nabunya tengok pun sama marah itu mana itu dia kena kerong bukan satu nama. Wah. Nabab mana dia sapu di sana nono. Suatu mana yang kami kau pemana. Di kanian di pemakai itu dari pertudakannya nama untuk tiga semua pikir yang berdoa. Wah. Yang kedua tawa liber kanian atur. Nak buat asal dunia yang berpalang ini. Lepas yang perubahan atau nak buat asal dunia yang berpalang ini. Anak mata anak Umar itu. Dengan semua palang tinggi nak atur orang mengakar. Nak ayat kemudian anak suci pada lepas kau anak. Mereka berbeda asal mereka utama puji. Wah. Bukan lepas kalian atur nak kau ini asal di sampingnya terus nak tahu siapa mana dikenal tinggal pada jatuh orang. Gina ni mga ibaratnya. Wah. Mata wala ka makapira ka bukika. Berangai tumanay kasa. O pamana tanto masakit na. Ay akwili niya na kung kayo ito ang puto agaduran ng kaguyang puto. Kahit ito sa produk. Na mismo sa kanya din pulita yan lagi noon yan. Uy, bada ang ito yung mama mo. Napulangapin ang kanya na nilong ang puto ang produk. Nah, mereka dari dibilkannya. Tapi yang boleh akan kamu, nah itu kan, Berhubung si mandar abasa bapak isa. Nah, kama sa taman natin ng mga pag-iuma. Ayat keluarin, riba. Nah, ayat katim lang kaya kapriba. Nah, suriba na 30 ang pito pamintuannya. Wa adnaha mithlu ayyuzawwija rajulun ummahu. Na ayat pintu mana mau ba? Dusa telur ang pintu anu kapriwa dalam sumama ayatnya paharo majina ya. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Subhanallah pamakabakan masuk kanat sa kalasan ayat ke para makalaka asap nasab umumi. Dan ini suruh terkait anak kanak na buminan na pluto ko persadio kamera kasakai dari. Uwi na suriba na mapiyang yang terundu dan tidak sakian surat asikop krisis nadarkan pauluk tenaga mangkak bakal peribahasa salah sadan sak kata bukan peribahasa darfa na kesuat rendah liwa ada alam untuk nunggu dia marah ini nomi ada asal di mata hari belum ada
Ay kapag lumalaliyatin, kiri ang kutuwa paakala. Kota mo kuwa pa iluwag itatan na makama. Naayap na ini pananabaw mo niya ito, nag-iyak. Akala niya nun. Mura ka rin niya tayo siya makan na subulita. Kaya may tigan natin na harapaw ang tuminan daw. O, barang. Na! So, Quran na iyak yan itulian na. So, kung mga tao, pilihan so kamo. Uwinatan. Innama yakulu fi butunihim nara. Na ayat bila sa kasatian niya lagi ang putuakan. La ilaha illallah. Yang kutasakun aku susu. Amat kebutuhan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam aku dengan putua. Maka wasan wana mori nasukian niya lagi kepada. Mamulu akan bina ayat penani penuh sampun tuan tian niya apa ini. Mayunadi munadi haula'i alladziina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innama ya'kulu fi butunihim nara. Giri akan mga tao. Ano lagi itu bagaimana ada sangat tiada gina semua to sudah saliran substansi umawata dia kedantan umawata. Allahu Akbar. Syahadat usul ayat kalimah Nabi yang kutua kasih cari benar. Nah ayat ini nah syahadat usul ayat syahada bima la ya'lam atau syahada bima ya'lam innal waqi'a khilafah. Ayat mana benar nah syahadat usul nah dia kutua kasih ini kau dah membentel Allah. Sirsi anak yang ini kalau pada dia itu. Kami itu nabi katakan. Oh bukan dia mau baca kisah pun kau ada orang belum nabi sirsi anak biar apa cakap. Nabi bisa ada tuzur. Oh dia tinggal nabi sirsi anak tiga kita kata-kata orang bumi amai kati dua kukai. Nah ribat. Karena ubah ayat bertanya nabi yang kita ketahui kau. Ada kisah kemana aniwaki. Nanti sampai lawan nang kaya panandoan oleh ini yang arterisian. Maka sebelum jam ayat itu yakin. Nanti ini bisa dibenar. Basta sudah abang kawan mana ilmu nama ngajar sih. Kata ini itu. Maka lu diurbikan sudah. Oh. Nah, isa ini yang mana aku bawa awida akan sangin kaya masa. Akan dia anak betul. Apa dengar jelas ingat ya mengucapkan sama itu sendiri. Kemudian bang jelas kita. Saya ini apa para saya akan sokan luasan. Sadar baik. Nah, ayat kan menang arwis suatu film. Dia mau kapan udah sama mana? Oh, mana yang nabi dulu apa? Nasihat ini ya, begitu aku usia ini apa mau? Nabi yang kita bertuah firasan apa pengelitarian nabi yang kali dalam hukuman. Allahu Akbar. Ar-rasi ma yu'ti alladhi yu'iduhu 'ala al-batil. Ayat yang tua bukan isa. Awa sumurno, panano murno. Nagyan tua tawa ini nagyan tua say. Kaan kaum hukuman sakat tuntutan yang tua dibenar. Udi nagyan tua ribat. Wah, itu akak-akak na yun. Nauwa. Dinapigyan na niya siya ito, kaalyan, mako ako ta mapipikirian. Akan tinasya. Wah. Nah, wala kasi al-akin, ay ako nakapagtuan sa tingganan na yung kakuminawa. So, pumanatiliin naman ay iso. Kuminawa, tawasulan nila kalilhak sa ayak-ayak ko niyan na anak na sa kapan cakap kamu ay benar, nak kenal ko ya mananian, nakasmurno ibarat. Nasakan bisa mengatli dengan aku pa, nakatakat kau akan adi yang kita mau ulang lagi itu benar. Nak pintus dua enam kota ini boleh harapan cakap kamu ay nang kabaran nak nabau turiswa nabau nende. Allah Akbar. Ada rasul bi ghaida dakhli fi. Udi nakino ako kota ini tentang harapan sama tulis doa sadima koyak tua tuntut dengan bulan sama nak apalagi mana yang nak bulan Malaysia itu yang ini aku sama tahu dia apa hasil siaran saya menanya nama pada akhir tua antara ini koyak itu akan dia yang lebih pikiran lagi udah apa dari dia nah karena butuh boleh kemana
riswa kumina tanda. Nah pada dia maal jari kaya masakan. Kasih kamataan yang dia kaya Birma Pilipinas sangka iya akan nuna hukuman. Nah sosial kudu amusio kapositu. Nah karena ayah malah mapipikiran an makamu ayah soka benar. Mga tahu ayah pananya nakil muka benar. Ayah mata anak hukuman ayah iku utama mga tahu ayah maknanya lain. Nah selalu di mata saja. Kasih konsep dunia iman tu nak ayah yang halalaun. Apalah lalu kami yang kamasan kemudian lola na attorney, ang doktor, ang kontraktor. Satu di mata saja. Ama sang mga gusto na mga programa. Ay kapit na aliyamin ramos, yang kutuwa kasyo pa sa libunan. Pasyo pa ang nari. Kasya maada to, napansahil ka ayan pa. Nabito lang nabunta. Uli na pasyo pa ang nari, kaya po naman sa kasakapitan guling, mamakan mo sa nabito na libunan. Nasa hadis na tiyan, mangkata ali akhir yamin fajirat oleh tabaw menghadap benar saling sakau ama putulian suka benar kepagarian sasau sakia siapayan namanya ambon sautulah yang berharap namanya ada lain apa kaya ada benar bagaimana sisir kadua pada awidakan sudah lagi dan kami yang ada lain yang kami membunuh ayat kali ini dari nadoba. Wah, nah ayat mana kalau al-qadha bainan nas bil ilmin atau bi jawrin mubain yang ukhuwah kakak tahu sa kaprami-rami apa yang ukhuwah kakak mau sadar mau apa yang punya nak tahu ni hukumannya nabi terero dia ke hukumannya oh so Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi terero al-qadha talata. Suko pangukum na ketelos siran ko bisa naman mauri. Sasabi ang pangasulun ko surga kasulun bagi na pelan ng neraka. Dia orang ko kapangatapan ko surga na hinto sumama akatawan niya sa tityo hukuman. Ini udalan yan. Upit ko ba na nakontrolya? Nataw sa kanila ko surga. Ayaw mo na ikan susuna pangukum na hiyang pangukum makataw niya sa masih ala jahli bahwa benar kekat lalu lagi yang pengumuman atau pembagian nabi teriak hukumannya nah mempunyai khalifah posisi utara tapi yang ini nak tahu hukumannya terlihat apa sih nabi nama kamu ayat sebagai masa nah ini tanwai untuk ya antano upana di media taposa uli na apa terlalu antano makapamimikiran oh berkata namanya aluitan soal tunai mengararat kabaran juga kepada dia lagi suara lain utat dia kan sakti mana wadai ada dia bersyukur yang sangat tahu nak kepada dia suara apa begitu kita bisa tersolong tamasami alui agia kunang tawalaya mamamaya suara saya dari nasupai tahunnya. Nah, usahakan itu sulit sirben lagi mu akap kena yang sang kita sulit boleh. Nah, kebas angkut dua barakas angkut sulit boleh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayat kasih yang kita. Al-ghisru lirra'iyah ada minus hilang. Ayat maknanya nasulatu abusil budaniana Allah. Pengetahuan nabudinya siran pemana. Pengindahan si kumapia. Biarpun sebagai hadis, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu 'ala ra'iyatin yamutu wa yamutu wa ghassu li ra'i illa harama Allahu 'alaihi jannah." Sanin sawiqan. Abigan sa atas tangkungan wala siya kasi siapa pagtawa. Na matay si kanya ko yang dia pataynya na kapantagan alaladong niyan so pagtaw niya. Illa harama Allahu 'alaihi jannah. Ini tanah haram sekalian wala siya ko. Yang bertuatawan atas tanggungannya sa dalamayan na ukapan tayo kapatay sa kanyan na lalalungan niyan sa pagkataon niyan
na haram Allah alaihi jannah, na pia pasul wal masuk apa surga. La ilaha illallah. Ayat kasapuluh na taswir ma fihi ruh min san aw hayawan. Suwaki su kapang beelseringa kapanulad apa ke persungirungian apa ke persumatanian manusia atau kabinatang. So para ulama sa dunia na pero kasi lagi ang mga murah. At ini tulad ng ama kanan niya ada gedem mo niya kadang tatapaka puluhan na ayaw tuwa ayaw pangatan ng mga ulama at taswir na ayaw tuwa barang na mayaman na sang kasakay na persumatan niya na persumirongnya na tamilan niya yung bahaya kaya ka mudal kasabuntal o maadalay hindi na mudala salad o di na mudala ano na ini manusia mada siya mada lagi na mga katiyan nami kada ala pisiga na mga lala di bartay at kada boniyo ari nadi pamamasaan ng brada Allahu akbar walillah subhanallah subhanallah Sisa naman amori na episode nabi na kullu musawwir finnar yaj'al lahu bi kulli suratin sawwarha nafsan fatu'adhibu bihi fi jahannam. Makna niya na sulaman na panunulan pangangubuan sa upamanap yang tahu-tahu na pelan sirang neraka sakit pelabuhan sa niyawa ang kutuan lamuan inubuan nirana mangairinga na ayat na malasik sa ikiran na iyang kutua kapakan dedemar akaliran basikiran makakuatan niyawa ami mansukiran sa kutua inubuan nirana iringa Allahu Akbar ay kasapulo ang bisa na dia kaya anita keyakinannya harus dibahas Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tirin ala akhirikum bi ahli nar bahkan amat tinggian wa qarayata dan awan ay mga tao manakas nasibul kuna biyakin kullu utullin jawadin mustakbirin ayat mana saking utul as-sanil ghalid alladhi la yaliru lil haqq wala lil khalq ayat naktirna utullin na diyang utwa tumanay din amangingim Quran Allahu Akbar ini kusunod ko benar na budak pa atau niya na lagi na manusia nagiran sukialan dengan iblis akagi tumanay mga may maswil mo kaburo mga malaikat na tumanay pamalay simpon na gumakaw masukiat at pirunuan na ako masukiat ng adam na ginataw aswada may nagdapusalan po ka kakadiyan ko kapalingin Quran yan na ada kesulitan ko benar ako berjaya na surah na usulan yang surah na sekali diriwat na kaya hidup udah dia lagi na antun amam ipitur iblis wa izzatika ya rabbi wa jalalik la azalu ibadah madamat arwahum fi islamihim ya Allah ingin lagi bertuha buruka na menangaka Adia kerana indika apa beda dengan manusia sata masa sunya wairan mata takut ke mga bododira. Maka niatnya ini siapa iblis lagi dia panggil yang anu lakukan. Sasu iblis nadi kanulian ditetapkan tangan sata masa berharap sekanu ber. Nadi bil pusaka pego dede dia kita. Allahu Akbar. Lebih busuk ka Ramadan. Namo kasasawan nama Allah. Atau nama-namanya di maka mukhab mana para dia. Ini semua mampu berlaku. Wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni ibtaqi wallakum menamakan nabi suatu nabi kadi akan mampu pindaan suhab bida yang pikiran sama bersakat untuk mengadakan sekali manusia dan pidana Allah sama sudah miakan juga iblis Allah ayat dari iblis na duduk musiran tinggal buat bilang kasih jatah masyarakat mengelakkan salina ayat yang tak tahu neraka di lebih lagi yang kayak autolin dia ketua tongan itu pemaaf mengingin Quran
Dia kaya al-hawa jawazna tufid kemana nakikita lekat to babiagi di dunia jadi pintuan anak-anak nun ami akalan apa dalam kapan dia bisa dia natambul Allah alaihi supaya mana pirami mama sasa kami sama tak ada zaman yang hari pun masa sasa itu kita akhir buat tak boleh pirami Nabi itu nak performa ini nak dapat dia akan ikan berpada oleh dapat aja. Saya kita kamu hitam dia banyak kita tenang yang ulang dan dia kita tadi yang tentunya dia kamu atau tinggal dah. Al-Mustaqbir dia mulai yang kedua dia terima sunnah Nabi pengadil bulan di manusia. Saya tanam Musa lagi malu awal kita bercerita soal